Ngicokera na nteto nkuruki Minister wa urimi Peter Munya nonanite wiru bwa gucokera siasa-ini cia Meru. Peter Munya uria waregire gutiga giti kiawe kio minister kwiza kurira ungavana bwa Meru ariuga mwambirio ni jwa mwaka jwizite agatumiria murungamo jwawe na kanya karia akajukia kiri siasa cia Meru. Kagitenio kau no mubunge wa Tigania Mpuru wa Boru aruga ati we akagwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Mpuru uria niwe mutongeria wa kiama kia NUP ariuga we akagwata mbaru thirikari iria iriendene utongeria ya Dr. William Ruto. Mukiri wa Mithika na nteto eji. Akiaria mbere buru nyuma kithurano kia mwari wenana mwaka yu kirairitaniritie buru chwa kura cia mutongerio murongo yu Azimio la Umoja Raila Odinga etene kio rais. Waziri Munya uite akarita mwerekera yo aweyo agisiasa yo mweru mwaka twetete rambugere kuroka ikuthima mantu sawa utengo kweturuka irua sawa atu twetaite mwaka yoyu mweru yoyu yete mwaka umuru ya mantu injambetwe na imbaka erware mora royo ekariogirara wa miora ogakangoniene wata aoke ekariogirara imbaka ya kuriuga. Nkuruki Munya uite ibaitekererie mpumi na kinyoga mbibwa koti ya Supreme bwegi kithurano kiu tutachindirwe tuchindi bubu muno batwi twachindirwe na kinya kotirane ne buru ya watuchindwa na turuma nyo turuma tauri ndu tharombetiru mitu no baitwira tuchindwa aki no baitwira aki tuchindwa buranja wa anto to ake kinya kirumi uro chindwa remoto achuria kaba ina yangi saidi yo chindwa ndo watu aikiri kirumi watu ita hot water ngane hot water ani hot water kana ne hot imbia semege de ne hot water kana ne hot yani ni mo kama njanji ne chungu kikiumu hot water, hot air. And people think about opaque. So ni ambare tore are opaque. Kana campaign yetu are opaque. Meario ewe ni wati mbaru imubunge otiganisti Mpuru wa Boru urawete beta yare kuritaniria ngwe na thirikari ya Kenya Kwanza. Na sisi tuko kwa serikali. Hii ni Kenya. Hatuko nje serikali. Kemero kuwa atakawa mama yako ndio baba ya bati tuageria ukiri Raila twaremwa na kevi twaremwa kama tulisindwa kumuinua Raila. Ruto akatueleza kwamba nitampanga nyinyi na katupanga kwa saizi ndio rais wa nchi na sisi tusema kwamba tukiwa chini ya bwana Peter Munya Meru community tuko na William Samoei Ruto na hakuna shortcut, hakuna mchezo. Tulinjaribu tukasindwa unless tuame tuende Uganda ama Tanzania ama Somali, lakini tukiwa Kenya tuko kwa serikali yako kwa lazima ende tukurombera au haikuba tulitere mbi wonte kwenda kuluka uni au ni kwenda kuiro wa diriria ni wakili atulitere ngwe nitubarathimira na hu batulitere ngwe na natukendeka kwa yana kirira tukombi tayari nyatha ino nkurwa kia agriculture huwa akwenda andova but next week kwa andova no nkuru na kaya akirendeka na mantone ya siasa sio gavana kithurano ne kithiru gavana no ito muringere kura ebu Mpuru huwa kabisa nyage thaito kira onto ito ari murengo yungi atueru meibu Mpuru akuo ibu onto aku aitaitao tuegirotha naputikere bamno muntu abati ukathawe moyo campaign sionda ya Meru community utendu na tumenye even single cent tweta mushabani yo munyende ne mawa mushabani yo mira munyakira kama mbuga hata ambira obroto abangete ngaeta ho toka umau toeta Embe Central
ngauri angete ambira obra to abangite ngata oreko riwiro mbare ya waziri Munyamantu na yeye nkuchano ile ikuonekana kaunti ne Meru thai gavana wetu nwe tumuikire na tumuatie tumuikire na miambo na kinya na kirira mwatuatie ngui na kinya MCA wetu pole pole bwaranirie ende kinya chunku ki marieto ende kuigwa first gentleman ni ndeu changia ende bura utwere wichi ona bwaluka ukona ngakwina makosa ende tuko na governor ni mama si atakuwa na mume wake hapo karibu kama vile mimi nilikuwa hapo na mke wangu alikuwa karibu na mimi wa ataethera nyawa iko hebu itharia mantu na nini to accept wa lukubu nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.